Unified Command की थोंग द पेन रबा मणिपुर की मियामगी महूत सिंधुना कुलदीप उनरुबा महेश्वर की पाउदम हुजिक security advisor कोई unified command पाइ अकोइना कोई मयामना ख्वाइदगी लांगतकनरिबा हुजिकी करी यूनिफाइड कमांड की एक्शन से अदे सेक्यूरिटी एडवाइजर पारिबसिना लौद्रिबसे करिगिनो हाइबगी ngasi tasena khangba ngamaktabdana sengna हुजिक स्टेट फोर्सेस ngasi ani sire adagi sopa mayam yaure हुजिक मखोइ से करी फिबम द लेडी बनो मोरे मनुंग सिदा मखोइ स्टेट फोर्सेस लेडी बसे सेफ ओइरब्रा ओइदिब्रा हाइबगी क्वेश्चन दो हंगनिंगबगी दमक्ता हुजिकी कुलदीप सिंह उनजरुरे अदगी नहानसु कुकी टेररिस्ट सिंगदु खुलाई पाइरब सिंगदुना कोइगी मिचम प्रजा मरी मा तमथिना हातो पिखरबने अदुना अदुगी मतंगदसु याउना ngasi करी हुजिक मणिपुर द थानिपान हेन थोरबि मसांग से क्याम कुइना खांगागी लगिदोइनो स्टेट फोर्सेस मैम स्टेट फोर्सेस ngasi सोप याउसल अबनी हाइबदी मखोइना पारिबा खुलाई मैम द चुमनगी नोंमै मचा अमा अदि कोइगी विलेज प्रोटेक्शन नाकनबगी पोट नत्रे हेलीकॉप्टर बहु कापथबा याबगी पोट याउरे हाइबगी सोर्स फंगबनी अदु तारगदी सीडी वार नेबा अतोप कंट्री दगी चंगको वार ने अदुगी मतंग हंगजे आई जंगजब मतमदा हुजिक सर क्याम कुइना ngaibidोइनो यूनिफाइड कमांड पाइबिरिबनी अदु सी पोसे क्याम लेइदोन हाइबा मतमदा महाकना फोंगैबसे आई यूनिफाइड कमांड सी आई तोमदा पाइबा नते कायना अमा हाइरई हाइ यूनिफाइड कमांड से आई तोमदा न पाइबा नते अदु खाइतारे सीएम नसु कॉल तौबा याय हाइबगी पोट अमा थमे अदुदी यूनिफाइड कमांड सोमना लेदि हाइबदी सोमनगी थैदोकपगी दुदी तौबिगनो सोमना पाइरे हाइबदुगी पोतो हाइबिरो हाइबा मतमदा महाकना हाइबदा अखोइगी हुजिक लेरिबा मपानदगी चंगजल ए हाइबसे खंगबा नत्रा उजगसीगी ऑफिसर अमगी वॉइस वायरल ओइबा मतमदसु मपानदगी बर्मिस यावरे पीडीएफ मपादी बर्मिस यावरे स्टेट फोर्सेस से अटैक तौ मुथनबा तौरे हाइबसे वायरल ताबिरंबा याय अदुदी तादरी है अदुगा नसाई वीडियो अमदी उबिरब्रा हाइदी कुकी टेररिस्ट सिंगदुना असम राइफल दा ए नंग कैगुंबा कुमधर आगदी नंग कापकनी है इ सेंट्रल फोर्सेस तबु कापके हारबा मोइगी टेररिस्ट सिंग यावरबु दौदा करी फिबम लेबिगनो हाइबा मतमदा मखोइ खंगी अदुगी दी उरे अदुगा महा कुकी लाइरिबा मिलिटेंट सिंगदुगा सिविलियन सिंगसिगा मिक्स तौरा लेग्रे अदुना मिक्स तौरा लेबनिना याम कन एक्शन दो लखोपदो यादबगी नेचर अदुदा कैनो हाइबिदिस बदुदी टेररिस्ट सपोर्ट तौरिबा मीदुदी दुम मोसे टेररिस्ट तारबने बदुम सेंगना हारबदी अदुदी लॉ एंड ऑर्डर की मतुंग इना करिगुंबा आतंकवादी ग्रुप अमा सपोर्ट तौतादी मोसे आतंकवादी दुम तारे अदुदी तौबा यादेब्रा हाइबा मतमदा महाकना हाय अदुदी याय अदुगी अदुबौदा अकन कन्ना एक्शन लौबगी दमक्ता असम राइफल की कांगू दैदी लैरिबा सेंट्रल फोर्सेस की कांगू लाकदा ऑर्डर पीग्रबने मोइदा चिन हाइग्रबने अदुदी हाइबदुदी मखोइन अदुदी सचिन हाइबाइसिदी मखोइ अदुदी सरना गांगबा इंद्रेना लौ यारब्रा ना हाइबा मतमदा अदुदी नते मखोइ परफॉर्म तौरी ग्राउंड रियलिटी की पोतो खंगबने ना अदुदी सर केनोमता हाइगे अखोइ थान निपान हेल अबसिदा सर केनोमता हंगजगे मपानदगी चंगजलक्पा एक्सटर्नल एग्रेशन अदगी मपानदगी चंगजलइबा यावरे हाइबसे सरना यानिंगब्रा यानिंगदेब्रा अमतक अदुगी स्टेटमेंट अमतक पिबियु हाइबा मतमदा महाक अदुदी हाइबा ngमोय अदुदी आई हुजि हाइबा प्रूफ लेत्रिए कनानो सर प्रूफ पिदोइसे लोइम खंगबा ngaतनी अंगांग मसाबो खंगबनी मपाने चंगजलक्पा यावरे एक्सटर्नल एग्रेशन यावरे जे खंगबनी अदुदी सर थान निपान हेंजलक्लसिबो सेना हारगदी सर थान निपान हेंजलक्लिबसिबो मपानदगी चंगजलक्पा याउदी हाइबा इसा खंगद तारगदी अदुदी सर अदुदी सरना याम चाव पावरम पारगा फम्मिसिबु सर अदुदी सरना अंगांग मचाबो उरबा खंगबा पोचिदा हाइबदी सरना बो अदुगी पोतो हाइबा ngमदे हाइ तारगदी कमाय हाइदोइनो करिगिनो हाइ मतमदा पाकिस्तान की टेररिस्ट द चामनल तौबो पोतो मखोइ कुकी टेररिस्ट बर्माले चंगजलपसिना तौरबनी अदुने सर के फरे सिना सी ओइग्रे हुजि अखोइ हंगजरी बसे हुजि फोंग साबो पोचिदा स्टेट पुलिस फोर्स हुजि लैरिबा लेतबगदुना अमुक मी अनि लेगितसु याम नुंगाइता असिगी पोतसु सन कमीशन सेमगदबनी कुमाइ सेमिबनो अदगी नहान सिरिबद सुजु सेंट्रल फोर्सेस का 200 मीटर दंग खेना न पाउ लेरबनी अदु तारगदी 200 दंग खेना लेरगा security laire masa thabak sinthal tauba chacharuga makoi kuki terrorist sing tamthina hapiba adusu central forces na 200 meter thak na laire har kanadi si matana kai haningi har matamda sigi damtadi inquiry ma commission ma taurani adu khoi khangi hai adu taragani second tai jage huji phong sari ba pochida huji khoi mani state forces mani huji more da laire ba singse makoi se sumaina dum thadu adabra makoi se safe oirabra sigi responsibility sana lowang ngamgadra na haiba matamda makoi they are safe 100% makoi forces me amduna yam kana yengjali adum thadu adabra makoi se safe oirabra sigi responsibility sana lowang ngamgadra na haiba matamda makoi
they are safe 100% makoi forces ma'am duna yam kana yengjali akoi central forces ma'am na makoi phajana yengjalo habi order lay adubu man hai ise kapna bada karigumba habidi koi gi war ni koi gi city kanoni koi gi kapna ri bani manung da thoi bani disturbances thoi bani aduna karigumba sida asiba sokpa kai injury yaw padudi nana I want the safe way haibado 100% safe way akoi brahang badudi adudi ai ko mai hai du no moi forces sir adu hai banate aina haibadi matona thaduaga thammaga kanamtagi mateng yaudabida central forces yeng la henbagumba adai matomda state forces thaduaga thammadra hangbane makoi lan kapna bada injury sokadra sokodra hangba natte aduna sigi posse kai leibege haiba matamda maha adugi oinadi they are 100% safe ti haire emana adugi level du dadi aduna hoji thani pan henjala bani sir sibau sida khangdre natraga akoi khangdi amna khangba icham na leibadawna diplomacy sanabase sir officer oi haiba wani rajniti wala se somne hena oidabra kanong khangdi haiba ge ipona mathamjalam haibi diplomacy sanaba matamde te hojikti amaju saudna matamde indian nama oina ba haibi manipuri ma oina khanbiranu hojikti indian oina khanbiro mapade changjala manipur se india se muthat naba tawra abani adudi sir hojik indian oina khanbi mataw leire indian nama oina matam yore huji aduna huji strict action law na bado saram tang tawbiro aduga mana adu ai am kan tawri adubo yam ai su yam kan tawri aduga mana kan kitan kan ngang ko ai su tawra ka tai mayam thadu ko do pham thadu ai thadu hai tar hai mak chathi ge kai na ma hai adu adu somna pham thadu pai thadu tabi wari sayam thambigro sir ge duty to fazana unified command in tawbiyo hai badune na akoina khar kanna haizara meduna tasena pen da basi yam di leire ai mayam da haizaning badi huzik akoigi kholau populap akoi state forces sijal abri aduga yamna most important thing aina mayam da haizening ba article 355 chatna dabra sir si huzik kari no haimam tamda amit chana su parliamenta there is the involvement of the external aggression laire se hairabani nia su hairabani sir article 355 chatna dabra hangbatam tamda no there is no any paper like the article 55 chatna de na haire adu chatna di kumane chatna dri haim no sir kari no haimam tamda mapandi external aggression yaure haibasi amisana su haigrabani adudi amisana haibadi kumai adu man hairakpada amisagi di yam source yam chawe makoi di yamna chow agency lei adu target aingon adugi report lei adu sir thanipan sida lei about the external aggression lei khangdri sida sir adugi sir gi team se yam solabra haibagi report amasu in thamjarami aduna akoi tasena hujiki laiba point sing sida mana 100% safe already hairi state forces se 100% safe ore adu makoi sum ngatang kapna matam injury thokpaduna saduna side ama thamkhraga makoi se chapchana cover tawri haibagi pot amdi thamai imana aduga hujik laiba ngasigi thogok state forces sing sida tarak iba makoi na cookie terrorist sing sina tarak iba land matangda nahan cookie terrorist sing sina micham praja mari hatpagi matangda commission ama inquiry commission ama semgani habai pot amdi thame sir akoi hujik akoi sada unabala isisu Mr. Kuldip ta unabala lakpan natte laiba se unified command pariba security advisor unabala lakpani aduna songi power gi matung ina koi unabala lakpani Kuldip haiba nupa se unabala lakpan natte na haijarame koina aduna hujik koina mayam amtang asengba chumba se mayam pulap khangmi na mathau tai aduga yam nungai taba tawriba hujik makoi hujik central forces moi aduga akoina 60-80,000 central forces laire haiba se mahak na haipada report am puthore mana haibada adu aran bani 26,000 mutani lairi se mapandagi changjal aise 16 mutani 26,000 mutani adu state ki forces tuga 35,000 duga punjal laga 50-60 mu oibe yai adu mapandagi changjal aibe se mayam na haiba 80,000-60,000 do natte only 26,000 ni haibagi pot amatham mana adu taragadi Indian gi army forces dagi di home ministry gi makha oiro defense ministry gi okoiro akoi khangjai Indian gi forces se yamna kai haitare yamna advance oiba technology paiba weapon paiba kangu yamna advance oiba team ni adudi hujik cookie terrorist se control tawbang ngamdrib se karigano akoi hujik central forces sing se weak oire haiba yarabra na hangba matam adu sunna temu haire aduna kitang confusion di lehowe aina haije dobamna akoi aduna jet regiment gi matang da su manahan akoi gi proof mana proof pame haidi evidence myam moina tawi tabak tawi phabagi koigi mapandagi changak pa sing yaure haibagi proof to pame adu proof to leira kan ngang doini adudi anjat regiment manga phabagi matang du da koi proof su lei sir da dudi mina pidra so koi laga pirage adudi sir na adudi kamendo thodra mapandagi changak pa lai haibado hujiki akoina piraga uttora bra sir dan haiba matam da adudi piro haiba maliko piro haibani man haido aduna piro na hai aduna laiba se masase kitang aina haijari se order pigre hai chin na traga su any cookie terrorist ka samnaba sing sudum adum akan be action lawron order pigre hai adu de somda bung tawrak tre adu di mai order si indabra hai bi question dunia muksu lai doi se mai order si indabra adu unified command se ma mu pai pai mi ne mu hai adu na koin uri badi ma matonda pai baduni
manungda confusion ama leibasina sidagi hawbadi confusion leibase akoy de prajara chamam na haleba aduna the main question is like akoy huzik layamiba forces sin matik chaba 26000 sina konadrabra aduga laiba sing sina konadrabra aduga makoy laiba sing sisu makoy da akan ba action law haibagi leitrabra aduga piraga su amu makoy na tawdabra haibagi marakta chamam na amdi leire abi haizani adu chamam na si am thuna lokthok kadabani aduna akoy huzik phongphong saribada more da tariba state police forces e huzik safe order bra hamatam da mahakna 100% safe order haibagi pot amdi thame yam phajana chadre lawedi karigino haiba matam da chadre lawri si karigino haiba matam mana matik chadre haibadi mana thabak tawi haibagi tawdi haibagi natte ko ina chai chadi haibadi mana thabak tawram bi ai tawram da bi ai adu mapandagi changjalak pasing yaure haibase sibo haiba ngamde mamasana sibo number 1 number 2 da mamasa confused oi man order se pirage haibadi mapan changjal ai basing sida terrorist sing sida kap action lawro akan ba action lawro haibagi order do pigre hai adu somda di lawro tabai mamido do myam no tabira banga tani adudi mana power exercise to se mana haibadi inbidra bra haiba su pot am lakto netraga ma haida bra haibagi question do ne ba lakto ise aduna there are the very big questions may achobo questions later hai tai control to basing ngamde haibasi akoina aina haibadi manang magi pot na sibo chatharak ibasidi ma confusion di laire sima thange aduga natraga haining dabra haibasi madi laire diplomacy marakta kai sanari bano haibadi madi rastiti sanabam di thokta bane madi tasena haragadi government official ni kida rastiti gi amachu saudana ba to matam nate as a perfect indian namo oina haidi ma masana mapani changjal lakpak terrorist yauri hai tar di ma aduga action loga da bane ba aduda mana politics sanari base karigino aisu and akoi as a common person mo ni understand tawde adune na haijani